Ibyanditswe ku mbuga za interineti tubihere ku kinyamakuru Igihe cyanditse ko Bariri Umufaransa wategeye umutwe wa Kagame akawubura. Ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda hamwe n'ibiganiro by'amahoro hagati ya FPR Inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda byari birimbanyije mu mwaka w'1993, Perezida Habyarimana n'inzego ze z'iperereza bari bakataje mu kongera guca umugongo FPR Inkotanyi, aho kwita ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zari zandagaye hirya no hino ku isi, guhagarika akarengane no guhohotera abatutsi imbere mu gihugu. Guverinoma Habyarimana yahisemo guca undi muvuno wo kugerageza kwica Major Paul Kagame wari ukuriye ingabo za FPR Inkotanyi. Bari bagamije kongera guca intege uwo mutwe nk'uko bari babigenje bica Major General Fred Gisa Rwigema mu Kwakira mu mwaka w'1990. Ubutumwa bwo kwivugana Paul Kagame bwahawe Umufaransa Kapiteni Paul Bariri wari inshuti n'umujyanama wa Perezida Habyarimana, akaba intumwa ya Perezida François Mitterrand. Bariri yatangiye gukorana n'u Rwanda cyane mu mwaka w'1990 ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, by'umwihariko agakoreshwa mu gukorana n'Ubufaransa muri dosiye zijyanye no guha intwaro imyitozo ya gisirikare guverinoma yateguraga Jenoside. Bariri yatangiye gukorana n'u Rwanda cyane mu mwaka w'1990 ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, by'umwihariko agakoreshwa mu gukorana n'Ubufaransa muri dosiye zijyanye no guha intwaro imyitozo ya gisirikare guverinoma yateguraga Jenoside. Mu mwaka w'2004 Bariri yabwiye umwanditsi wa filime Imbarankuru Raphael Glucksmann ko agitangira gukorana n'u Rwanda umwe mu mirimo ikomeye yahawe gucengera nka neka FPR kugera mu mizi. Umuryango COV utegamiye kuri leta muri Mutarama umwaka w'2013 wahishuye ko mu ntangiriro z'1993 Perezida Habyarimana yahaye ubutumwa Bariri bwiswe insecticide, bwari bugamije gukora ibikorwa byose bigamije guca intege FPR Inkotanyi ndetse no kwica abatutsi imbere mu gihugu. Bariri yishyuwe $130 by'amadolari y'Amerika. Imbaraga ze nyinshi zijya mu guhiga abayobozi bakuru ba FPR aho bari hose, haherewe kuri Major Paul Kagame. Ntabwo CUV igaragaza uburyo byari gukorwamo, ariko ivuga ko Paul Kagame yagombaga kwicirwa ku murindi mu birindiro bye. Ntabwo bwari ubwa mbere Habyarimana agerageje uburyo bwo kwica Paul Kagame, kuko no mu mwaka w'1991 nyuma yaho FPR Inkotanyi yigaruriye ibice byinshi bya Byumba, hari umugore woherejwe ku murindi ngo yice Paul Kagame akoresheje uburozi. Uwo mugore ntabwo byamuhiriye kuko yafashwe n'inzego z'umutekano za FPR Inkotanyi atarashyira mu bikorwa uwo mugambi we mubisha. Nubwo kwica Paul Kagame byananiranye kuri Bariri, yashyize imbaraga mu byo kubahiriza ibyo yari yahawe gukora muri operation insecticide, birimo gutoza abasirikare kabuhariwe bagombaga kubikira FPR bakayitesha ibice yafashe, bakaninjira imigambi yayo kugeza ipfubye no kwica abatutsi mu buryo bwihuse. Imyitozo yaberaga mu kigo cya gisirikare cya Bigorwe mu karere ka Nyabihu. Uyu mutwe w'ingabo Bariri yahawe gutoza waje kunganira undi wari waratangiye gutozwa n'Ubufaransa mu mwaka w'1992 witwa CRAP, cyangwa mu ndimi z'amahanga witwa Commando de la Connaissance d'Action Profonde. Nawo wari warahawe misiyo yo gutahura no kubangamira imigambi ya FPR, ariko bikananirana. Muri Kamena mu mwaka w'1994 guverinoma yakoraga Jenoside yashyizeho agahimbazamusyi n'ingamba zo gukangurira interahamwe kwihutisha ubwicanyi. Bariri kandi niwe wifashishwaga na guverinoma y'u Rwanda gushaka abacacuro b'Abafaransa bagombaga gufasha ingabo za leta kurwanya FPR. Ubwo Jenoside yari irimbanyije, Augustin Bizimana wari minisitiri w'ingabo yandikiye Bariri amusaba gushaka abasirikare nibura 1000 bo gufasha ingabo za leta zari zisumbirijwe. Icyo gihe yishyuwe $1,200,000 by'amadolari y'Amerika. Abancanshuro Bariri yarabashatse, ariko ntacyo bafashije leta yakoraga Jenoside mu gutuma umujyi wa Kigali udafatwa nk'uko yari yabibemereye. Byanarakaje Augustin Bizimana kuko muri Nzeri 1994 yandikiye Paul Bariri amwishyuza amwe muri ayo mafaranga bamuhaye kuko hari ibyo atakoze, nk'uko inyandiko L'Opération Insecticide des Capitaine Bariri ya Jacques Morel yabigaragaje. Mu kwivana mu isoni nyuma ya Jenoside yakorewe
Abatutsi. Bariri yakunze gukwirakwiza ikinyoma cy'uko iyo Perezida Habyarimana adapfa jenoside itari kuba, nyamara ari umwe mu bagize uruhare mu itegurwa ryayo atoza abasirikare n'abasivili bayishyize mu bikorwa. Ubuhamya bwa Bariri bwagiye bwibazwaho kenshi kubera kunyuranya mu byo avuga, hamwe akanabeshya, nk'aho yavuze ko abitse agasanduku k'umukara kabonetse mu ndege yari itwaye Habyarimana Juvenal, nyamara bikaza kugaragara ko byari ikinyoma.